Khai qara ni tswane diqhwane ko qemda umkakuru esahe nakanqawnqaw ni ko sayinthe qhenquzi kwe ni ko qayisene teme ngesixhaxha kusako qho yabo inqaya khama qara ni tswane diqarini qemda umkaqonka ho etama qhenquzi kwesa ni qara ni tswane qayeba mai nakanqaye ene bo asahe naka ne bo tama sayinthe qara qawne he nakatsak khane kone thanga bire tsame ne qayisa nakabo qara ni tswane diqarani ko teqom agoqi ko to etamasa qhenquzi kwe ngomnce baqaya qensa mkokurusa ako chaychay qara ni tswane ko qensa qoesa qhenquzi kwe igaba gamqane ga nqezi guzika kaizi uwa kurumkhazi iqara ni tswane diqarini tse go ka qariqari ba thuti bote ba high court ba go tlhapia ba kopanetse go ta gore ba rutuntswe ka kgantsa child friendly justice system gore kana bana go ra gore le bone ba ya go dikhoting tsa makgotlatshekelo ba ya ile basupi ba ya ile gore ke ba latofadi ba ntse ba dira sentle ka gore le melao ya rona ga o tsaya bo CPNA criminal procedure nta qaya ha kata ko akurwa qhaixai dawantse ka go ga a qhaizikwe qare tswan ko tse goan ka qhaine iga inta im daum qhwa tesa a tse goan qo ai tamaseng ba nnete le senete o itse molato ra bona gore motho o ka tswang bosupi kana o batla gore tile a ya go bona mo ipela go ba mo sebile maikuto gore a wele dibiti so mo ke go oketsa se sentse se le teng le go se thabole go dira gore go nne bonolo gore bana ba re ba tlhaela ba tlwaela makgotlatshekelo le gone go dira seemo sa teng ga ba tsenang teng go nne bonolo gore le ba itshitele go ka fa bosupi. Children are bearers of rights, and as such they have the right to participate in any proceedings in which they are involved, either as witnesses, complainants. Kareni tswania karian uaha tse goan khaizi ko ngaya qodi naka qhibini ko kongwene gane ka ga qoya masean hethe in that process, and participation means being able to understand. Now, what the backbone of child-friendly justice is that we need to take special care of our children within the justice system. Kan wadim qoyba kon aise kam dim khame isa kaisa se ko wiba ngom kwe aba ko tankazi dawzi uwa tseka khwe kozi we guri dis dos 5 edis hatab golf day disakon ai qam dawm I tsa qan diba qan wadim qoym kwe Hospitality hena ka Tourism Association of Botswana Hatab these companies this kayas lili ra korong sakoma nges do sakotseka goe agwigwi qan wadim qoyba ako khata khathe gwigwi qan ko a nges sports tourism takoma qiye Teme nges do 5 this Hatab golf day disathu qaya Hatab sakoktorine ne thukko qui has ditsa qan ka hena ka tsan twen kuras ha ka henthe a qan qama tsan kurwasa a qan wadim qoyba gwigwi square kabam dam qan dim qom dim qatahara etem dam kam gatse ka khwe a qan disten qosa qonoba ngises qoqwa ni akuqai hanega ngam akata khawitaka dawan kaaba ngumqom disten qosa ka qonoqwa looking into how we can implement them going forward around sport tourism, of course. We are here to celebrate Hatab's 5th annual golf day. We're truly honored to be a part of this remarkable day. Friends, not just to play a great game of golf, but to strengthen the relationships that drive our industry forward. Mukutswane se khoma mdistos kone ngako tankane khone xaizi ko ngamam khome esa aba ko khata ga qonka go wanqa se ko o Mukutswane se khoma mnceko di 13 October 1940 dimkurim ka aba ya bako emgame igam ka qonqwa quka ayan gama ngwato dika kone skam ko thonthoe anqo ncenqa yamncem ko twa qonka khwaba kwem ko thonkama iskonqesa he imqoyaba ka a go se chae Gabriel Mereki bahena kasabina bopo sa ethe kharga qoya se qhamata
kaya mkhutshwane sikhoma mxedi na kunxeme ama kisese kunxaman uwa mkhweme aba kuqara xwan xhaxa khani dinxaya ndiciwane xa anegasa wemkhweba mem emkhuwa ha qhiyan askom kugoma xa seganega tobane xhoxhokwa haka mkhutshwane ne motho o rata ngwana ya rotonta o thamaletse aka se ka o gapo gago ebile a se ka o khutshwafatsa a o tsaya ka o tshwanetse o tsewa. He commanded respect in every room that he entered. Weqhena emikuqana te kuqamisa maya mkhweme ncedu nxa kuma kom kuyan xaqomdi nxa kamqam kakhamahama kuyan emqaqo kukurumeme qenta mgcuyan kwexaqhaba. Enabled him to navigate the most complex of situations. This cotton fence from Ramokhwebana to Ramatlabana. Dikukwaqu trata mqoqwan nqonqodim Ramokhwebana kwehu Ramatlabana kwesite bakura haquka nxamkhame khata gamkuqhara yani lobatsekwe qaizi diskomko Botswana bateamana aqumkwan kuru qisqoqwan diskam hinaka qareqaku hete diska. The foot and mouth, he represented Botswana. Eko gamqatsene ayan kwehinaka qha kwehente ne akuma qumkus dimkhweme kwe wemkhwemkwe wexamko kabase kutse xuxira xuserwedis khotlas kwe bira qhanu qhanu qayimda baquga qa aqurimeka Idirese le mkhutshwane mo khoteng kgolo ya ga mmangwana mahoko a bopegile mahoko a bonolo mahoko a khalemo mahoko a nang le bothari jo bo tseneletseng thata wa ithang go mkhutshwane a sekgowa o rutogela jaana re le mo diateng tsa mkhutshwane jaaka le mutwa ramana ga a bua phokotso ga seletso o bolela ruri o la thiba ga mmawato o na rata gore tiro ha le tsamaise ka batsadi ba gagwe ba rona ba rutile ka teng le thaiele bonanyetse ya township rollers ke mothalaga mkhutshwane re di dirile di 50 ele fundraising ya township rollers in le 75 bula bakie ile tu na kwele ba ke a bona thaiye kana ile 5 shilling ile tu na kwele go di simon ha di spetsa mothalaga mkhutshwane dina kuqhiqhiqawe anakukaya ziqinqisezi mene qosa garai nakatse kaman mkhutshwane sekhoma mdihete ncimkhuwa mane a Sabina Situnya Bob BTV News. Bomrasa kokoretse ka huantswan qoqwan hena ka khwan hetendi nqeqe ngasega iga xhay qamka qenta mazi ngeba dawme xhaxa negatse qawni qawaqose yani sipatele zidini bwa iko qais qanqokwe khona ncamqeba qeqise uwasaka nakagataga qentse ka huantswan di hete Bomradis offices dimkayam Israel qosidile bangako nqisa xay kuya xay disqais nqa tse qawni qawqose yani sipatele zidini dini kanqana mayaskwe maukwe maranyane sama kataba hena kapita bopo betetsar ga xhamata kayam qosidile bakoma nqani tse qawni amakahana se samaya khoni di qoyan ko redisa itxai ekhani di tsean kweni ga qariqariesa aga thanom daum thwang khoyan hena ka qoqwan hithe di tsoan tse ka go re laola didirisiwa tse di dirisiwa mo kalahing yone ya batho le diphologolo dimetšhini le ditshipi tse le di dirisang ko mahelong a lona a tiro ointaga abo kaimdom kazi tinguan dizikanozi tse ka go ya sa tsa ko khoyan hena ka qoqwan ko hithe khause go khwantse ka go khataga the di cosmetics di tlolo ka di dirisiwa tse le gore di a dirisiwa ke batho le bone balwetsi ba rona ka kakaretso go intahatsa kana go baakanya diemo dingwe mo mebeleng ya bone re ne le boikarabelo mo tirong ya rona re bereke ka nata koretu utako kan kawase hena ka amakaka steng os sa hinthwa mitu tsean kurusa naga tiqawan hena ka tse thwatukoni hinthwa kam se asetse
naka kanum dom twa zoan tro tinguan ko hinaka tinguan ko naka ntama etama se ego panado o itsetse ko lape ke go molato a kere Northwest dimqakuba khami anqara igam ko tsean thamka sekuru etama na le di kliniki mo kgaolong ya rona di le 12 le di health post di le 17 mme ke supe gape gore kana go na le mo re go bitsa re di mobile stops where we also visit communities tse ile gore ba mo merakeng kana di settlements and also ungazetted villages. Jaanong we should also know gore kana we are also a tourism hub where we also have communities which are living within the delta. So le gone go ratsa mare hitela te re isa ditlamelo tsa botsogo. So the mobile stop tsa rona mo kgaolong ya rona there are 92 and of this number around 50 of them ke dikampa tse di mo delta rain. So le gone go ke dumela gore ja ka re ta bore tsa mara go dira di mobile go botlhokwa gore le bone re go ba bolella ka tsone dikgang tse ile gore di tetse ha gompieno. Kwena ko kore go thekusa ka go nesa meaning ka yani Botswana Power Corporation dim kayam bakane lebgwa baqan kamana skole snyo era college disa khakha sa qaune khakha tsa tsoikozi ngang odizika hena ka tsan tsau dizika hethe ngaga nges ten osan disa ngam Botswana dim kwe gui ngam ko kui dos khakha san khakara skwe kam nga kayam lebgwa bama khakha san khakara ne nyo era dinika qaine ngeko BPC ko tsena ko tsan kan sekuru ako gata ga kaba ko qase zi crazy kwe nga sa gane ga tsan tham ka teme ke o lebogile ra diputsane ba hena ka commerce of life sa the kharaga tshwa mata ngaska Parakta wa sekhakha san 153 ni twani nyo era dis colleges dini kan setse amania ngene ko freita gaka degree hinaka diploma hethe maika engineering hinaka technical hethe dikhakhasan kwe naga kontraka dini kwe hethe ngeskom ko koi kamko Botswana Power Corporation dim Mr Bankani Ndlebegwa bama technologies nqanu zichwatse ni ko birisa hane tse kauni ka ngiweza hanane ako xoka ini to the class of 2024-2025 I know that many have researched the job market. Khakha se anqoqara ni 2024 hina 2025 dina ka isetse tamsar qanaha ngimdaw baga qeri khama gaba gang uka di qoyana khwan go understand osako kurwa ka bin qhwanqa kuwa belongs to those who adapt, apply their creativity and be resilient. Extend sincere appreciation to our partners. Qainqa ur koma khoromentes diziqaizi hina ka cwane ka qogane he wene enquka go ha ne xhwa nci new era sako te qumne and the many organizations that continue to support New Era College's vision. Class of 2024-25. I say all these to remind you that every success began with a single step into uncharted territory. Ka tu a ngata isgosa ha ko kuru go ya tuga ka bisa ngimqam ka tuko ka bam dam go yan di ba tshwatswa unknown. And today as I stand before you, you are about to take your first step towards your professional journey. Khakha qauni ko ai technical hena ka engineering hithi di khakhaseani ko qasesa ngumga qoka qonka khamani birisa ka bang ngani diniga tse ka go angoba qoka usa. Thank you my mother for being my rock, my prayer warrior and my constant reminder that I am capable of more. Kainka ko matiris konsa ngikama ga tshwatswa ate qumtesa. You stood by me through every challenge. And this milestone is as much yours as it is mine. Bachelor of Electronics and Electrical and Electronics Engineering. Turako twanti rigore ara ase yar khwera a ithu khakha se an thamka matetama. Yabo mantsitsidi ha o sana mo bitsana benja tsa phetho ya motakase. O bereka khone go le digalo tota ka gore go balansa gonna mme gonna to be a wife and a mother and a student
ke go mo go dingalo tota but ke hele se ke kgona all the traveling, all the hard work go be phele gore ke hele se ke kgona. Mr. Ndlebe hwa bako xaxasea qarane tswane biri ama bane di xaxaseane mini tse ka hunaka kwenka huse xwadizi xobekam Botswana disqoinsaga ka busy atsean kuruama gane ka ntsini omozofly BTV News. Hom odizi huzingi orapa he letlhakane he naka damtsha he thedim a qoqe mogakolo di maoketsa ba koma boane a itchae qanqa mene sa xhaxhasan dizikaba kaba skwe xa makhaba dimkwe kaya maoketsa ba nxisa qoya makhaba dim xaimkwe nciko ko xhaxhaxone dinguwan tshao tshwatswaika skwele skwe nciko tshao ya sa xamxaimkwe seba tseng tebego sa he naka nqaqoqo sa thesarata komqas nxixwa. Ngisqenqa makusa kongona kumuqwele thiuditu dithawan thathwa xaxaxanika umqwan kuramaka makhaba diskwele skaba skwe debswana sakho izi company zichwa xaithu ancinqwan thaw isko lukhara Botswana sama xaxase ngwan disga khasa thaw temeka skole saga standard 1 ko khu assist standard 4 ko te twanse ngeko mkubele diskwele skitane arati di ustele kwe ayani Mr. Mauketsa bakoma ngistesaga skole ankuru iqara nixwane re hano ba gaetso re simolotsa semmuso thamo ya matlo a bonno a baruta bana mo makhaba re dira jana makhaba ile motse o mosha o senang ditamelo tse di lekanyeng mme ile rona ba ileng gore re simolola go tsweledisa mosepele wa gore le one hela jaaka metse mengwe o supe dithabologo thapologo e tona thata e yone thuto ke letlotlo ebile ke thebe mme tlhoka gore barutabana ba rona bao ba nonofile ebile ba nonotshitswe ba tiisitswe moko brighter future hela jaaka re simolodisa go aga mo ga se gore re aga hela mme re simolodisa e sa go e leng gore ke wa go a go pele ha o rotloetsa mananeo a thuto wa bo o godisa itsholelo ya lehatshe la gago izi company tse kaone dinguwan ko thausia ko nxa xaxasen wisa xas go sisa le morago wa makhaba re itumeletse thuso e leng gore di-company tse ba ne ba lemoga botlhokwa jo e leng gore ja education yaanong bana ba bona go le botlhokwa tota gore kgang ya primary tota ba thwagale ka yone ba e tshwaraganele mme re dumela gore gompieno ka go ntse ka te bana ba go bona lorato la batsadi le motsadi a nna le tshiamelo ya gore ga ngwana a tswa sekolo e ba o komela dibuka tsa gago go bona gore ngwana o dira ya go sekolong ngwana kumuku xaxaxane ditluka 2.6 million pula kamano marimxwa thawe tuthaw ka tutaraya xa odini khone tuga tsan masa axoxo BTV News. Qara skole simona kadis Francis Town disangako qenqawama 50 Korean handi ngesdwa sako kaini khone ka qana maya xa go ga kwa qane he na ka qaqone hethe ngesko ko qoidwa sneskwe kasko xhaxhasan discayas ke disaletse tshukudu nqae qenqawane koma skole snes ditse qonqwane sa teme Terry Makhweng ba he na ka buitimolo mokgotsi sa nthe sarata kharata kom Kole sa ko 50 kamano kuran qenqawama igabagas dinguwan qeinsten osko hanasi nges go sa xais go si ncim aimkwe nci khuziko skwelan kwe xanqana seka goeba komsana utamaqwan hena ka marian diqhan hana kwe hethe nciskwele sting a xoqini akobo iqi ncisitsanega kwase anqhakurusa eni kukuru kwana hazi boka ane akodauba qo ntanegama xwan kuru ipasa diba. This school has demonstrated a sense of discipline, insatiable curiosity, and a deep understanding of skole sngisa ko ai qenqosen wan xhaxase kauni di ako khataha kurunini qaramasen u skoles u akuri tsuita qenqa matama ako khata kuruatazi qenqa ma monik di skoles ako xhaxaxwani mini thonqa mama kun unaka ngare xhwa teamase xhae dizing aizikasa to equip learners
with critical thinking, creativity, and compassion needed to tackle tomorrow's challenges. Re tsene mo dinakong tse di thata tsa gore bana Tswane skole ko engiska tsam xaqam metama iko tswan ka qongani gara mine gane di tswan xaqasa naka ikanse khose naka ingase ga xaqa kaone yan ka tsui huini nakane kanse kuru sekolo moruta bana ene e nne go ruta hela gore ngwana ga go a ntshe madugo. Isikole sako 1975 ka tshawe khaiji ngoko e gabagaziko tsainzi khaiji e kaya stus dizinxiste sa ta xeqa tshimologo ya sekole se e simolotse ka go no go thagile morwalela ga ya simolla jaaka dikwele tse Isikole sa tu oko tshawe ya asa qain aika kuruetama kwezi BCW dizia go gormente sa gara isikole saga haweka sa bone sekole sa butiwa sa tswelela jaaka le se bona sentse jana tiro ya rona ya 50 years tiro ya rona ya 50 years ga se pause gore be re ipela ya ka re ipela yana ele tiro e sogo haditseng isikole siqenqa makwandisa ko isikole sa qoka qui totama igabas ga xhaxa kaune tsiya gasko wa ngisgasko exhaxa serenko ene qoyane ne ga qenqa goka boitumelo mokgweetsi BTV News. Hanta kuan dizikweka mara dikuan dizikweta ko kan khai nesmuchu di Center Chief Sidisa Black Lions Sidisa 103 kuan FNB Premiership dikwe ngenga frata ga dimngum ka khoya a ka gom khabrono United dimkwe tsego fatso malepa sa hena ka Robert Kemba the karatakom Wesara qaisara ko ngithunga begem dikwan gasara dikwe ya se ko ngikwan ko ka muchudi sensitive distress sa ko kwan ko ka 9 kwan ha se a 16.0 croix o kwan ko sko trotua asa a 4 kwan ko tutano se kwan a twis ko ya ka strike ya a tifsa lokom ko 4 diteng wan ko tete Black Lions distressa gas dim kwem ko 10 kwan a 10 diteng wan ko lokom ka hana 11.3 ngwana kwan ko trotua ha se a tsamsara ko tutano se kwaya ha se a 5 zikun ya se adim klemne sar qaisara di ba ngama kana karon khoba we sar qaisara ko kayekta kwana khama I gaba sara ko ta kayekta a tutano se khoko isi sanding an ka kam dim klem ko sara ko ta ka iko kaisa se we sar qaisara kariamana kari ka sara ko aku khakla ka utsar we sar qaisara di sara ko koin kawan ko akaban ka kayetsara ka kwana khama 70 tas ko aisame kam ko tolane khosa chiefs dim koin kam resau baka tatanya nam thon ko athuan kam fo kamano ayanis ko insa se inko kuko ako khaba kasara ko kanega tutano se khoko ising ayan kwe ayan okom ko Ibrahim Yosef Magosi siba kayekta muchudi sensa chiefs distressa ko kwan kasara di ko trotu ngwana point anis ko hoama se agas di tian ko asa a 19.10 u deas ko si ngwana disteng osko lokomka. It's very difficult because you're playing again against kwan nga kariama kaya kaisa se inga ke u astraqanga ko kwen kama inkarako ma tsoqutiri tlo ikwenqwani kwabaskamaska kanga kaise wa igabe go ga qadim kwenqam khosa ba thongqam isten oshamdis ko ekomsate kaisa se thons khusa tsauding ayan ko qaiqa qaisi kwenqautsari nga thongqam ko igaberako aqutiri tlo dikwenqwan kanqama injury. We don't have a lot of depth in the team. But I'm still saying that I'm proud of the boys. I wasn't happy to the initial approach that we had as a team when we came here today. The first half, I think we played the West 45 minutes. Wa qairko ta qankama adim qwemkwe sa kukurura qenqaw qo asanan ka wa qaira ga qonuka igabe sko nqesa kaisa setse ya maqae amdim qwemkorko wa qae kaisa se qankama kaisa se qenqaw qunqa khau ka hu aqanqu wa qunqa kaisa se hui qae khama qainga qoqu With the individual performance also, especially with the guys that came on in the game and try and influence the game in the right way. I thought they did very well. Kwan likim FNB Premiership dim diaga satarta dim kam ka kwanye ngum wemkwe Robert Kem BTV Sports.
Union Flamengo Santos disa kama Noton FC disa 2-0 mchwa Koyan FN First Division dimliki mdikwe ngako kwe kam SSG dimkwe ngaka dimkam digwan ka khabroni kwe khorata moeng sahena ka Robert Kemba thetakom Flamengo Santos sa ko kwan ngi ko ka tuta no se tloko United dis kwanya ha se ngi thunga kwanya sara kwe Noton FC disa ko kwan ngi ko ka Prison 11 dis ka thun ya se ngi sar ka sar ko adim klem ko ka qotu kwana ha se Irabasco Santos disa hisedi agas dis bolos disa 18 ding ayan okukriya ka posile mo khang twa ngata matui ga sara ko kho isi sa ding ayan ka tam dim klem ko sara ko ka ko twaklu khakla kom enos mesim dikku ta ayga Santos disa ma Irabasco ngasa ai khau ka skrisi isa kan ga sara ko asko ngwe Santos dis tresa akam dis bolosa kriya ka 60 dim ayam ka i 2-0 Santos dis tresa ko kwan ko 2-0 mtro ke tsela gore inele game e monate tota re itumela 3 points. We are happy for the 3 points. Plan that ne re batle go e dira. I think it worked well. We played 5 games ntse re draw 0-0 re sa kgone go bona di goal. So today we changed the way we play. We normally play. We played with our 3 strikers. This is why Let me congratulate Gabane Santos. They've taken advantage of the chances they created. We created, I think, first half, we've got clear, good chances. That is an absolute 1v1 with the keeper. In other instance, that was only a net to score into it. Second half, early when we get into the second half, we missed a sitter. We are right under the net. We didn't finish that goal score opportunity. It's a work in progress. Wetar khakla ka utsara kaisara ngisara ditsara ko ai kwan ngi ko tsara kai khuan ka wa qwasa aga ha ko ayan ka kan am ko tse a kwan ka wan gatsara di kwan kwan khono Robert Kem BTV Sports ata ko stoke ko ta quzi khitsara bo khara kauni ngako ko ya qae qendam qara ni kwana dikhan gama konka khoem ka qaizi kwe Ram ka konkwam ayan mangwatu ko dimu kutswane se khoma banga ko ngam ngo qithwam ka khonwe ko ayan dizikwe mutu di Santa Chiefs disanga Black Lions disa 1-0 mthwa nga ko twanzi khong oko ata atuga ka temdom ka ngarim sitadi mthaqau qense tum Kweneng tlhoko ingom disteng Oscar ngisaka ham distam disqhwaku CE aga November dimnqem 10 ka qhowe daga BTV square xhano se ngisa xaitu 2 ding ayan ka xhomna ayan se naga ncimncom ko kurse zikwe xanqhi naga xoka qonqwa babo Odiha advocate Dumaboko matiso sa shuheta shakeshu